Bismillahirrahmanirrahim. Gel insana malume maha Ramazan dane. Maha Ramazan meka pırb şerefe, meka pırb kıymette yazda mehl aliki ve maha Ramazan aliki ve maha Ramazan sultanı yazda mahaya, padişahı yazda meydaniye. Çünkü Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle kunnizi Ramazan'ı dağıt, Rabbi alemera dağıt ki digo ya Rabbi tümü bigini maha Ramazan'ı. Çünkü Hazreti Resulullah zambud maha Ramazan'da ibadet çıkab kıymeti. Havkat zambu yani. İca az minaki binim dedi mesela zivistanı gava serma be, berf be, buz be, derece dibini sıfırı da 20 bin, 30 bin evçak Liba manava zebeş pır bahaye. Herkes ne kadar zebeş bıkıracı. Set insan yek karbe bıkıracı pır baş yani. Diçin lidnerin fiyat da pırsın nikarın. Hatta anek meyve kuş devleti xaribtin bihaba difroşin o belki camide bir zula difroşin mesela. Çünkü pır bahaye. Yahut minak gidin bejim van tişte kuş bine arda derdixin mesela bece heykel ki derdixin yahut kitap ki kevin derdixin deyne ser terazi belki 200 gram graniyaviye ama be para fiyetle naykirni 10 trilyon, 20 trilyon, 30 trilyon icabında mesela henek insan duana destinin dibin dixin mizac bu xal vere lebnere eviş para kalp yani hav kalk bi kıymetin İca geli insana ave mehi deja hesap kın li ba insana tiştek kev tiştek öndik min çıkab kıymetin diyeceğim hesap kın li ba Rabbi alemi ve mehi çıkab kıymeti. İca ağlabi de zamanı meyiro da harabi pır biye, fesadi pır biye, zina pır biye, dizi pır biye ya insan bi diyavur xebenade, bi bavi xul xebenade, bi bray xul xebenade hele menfiat birade de kuştini, babde de kuştini, dede de kuştini vesaire vesaire. Deyne hoş merk dixwazi merk dixeyde ya. Deyne hoş dixwazi taqancı pekiriye. Deyne hoş dixwazi dixeyde behukter haber dani. Adam zaman ki vüsada adayca zamanı vüsada ne? İcab ağlabi ve ma Ramazan dane hesap kin ku ibadet ve terazi Rabbi aleme de çıka gram be çıka kadar kıymet be. Ve mey bejmare. Ama do çu iroji çu. Belki em ne gijin sibêjî em ji xwe vê fırsatê xweş bikin. Belki ibadetê ku em vê meyê da bikin, van roja da bikin, belki Rabbi alemê me bide xatirê wan ibadet da me afû ke. Kevek Rabbi alemê me afû ke ji vî mesir tiştekî xweş heye yani. Neticede em li dinya bimirin 100 sal, 200 sal yani êk kirine 1000 sal kirine tev rehmet kirine çûne yani. Abral vir mabe 10-15 sal emrin me başka heye yani. İca kime roji kir em tenê ser rojê nesekinin. Gelek insan rojî digirin evet sibê heta ver tî birçî dimînin. Yani her kulû xerabiyê dikin. Gavak me rojê girt ji bûna xwe de awha em zincîr li devê xwe. Hele em bi devê xwe qet xeber nedin. Em bi ji xelkî xeber nedin, em fesadî nekin, em gelaciyê nekin, bira roja me bi qîmet bimîne yani. و ام تنه لسر روجه نسكنن اي قرآن خوندنه محقق هر رو قرآن بخوين جزو كي دو سوى چزان بو ايك نظام بن نخون نتفي رويب چند تزبيه قل والله بخوينن الحمد لله بخوينن لا اله الا الله بيجن سبحان الله بيجن اللهم صل على سيدنا محمد بيجن برا هبه وهبه مدلي كيش تبع من دنياهم خوشكم كيش ما خيدي بقى من دنياهم خوشكم برا او خرج مرة وره برا قاو يعني hani meşhure dibe ya herkes xiyar şirin dixu mer eveku jin eveku xiyara ta'al bixu ha ica tiştekî dijî mühim heye niha dibe ku cinare me jî û çend malbûr datin jî di gundê me qezayê me vesaire insan hene êvarê şîftine çeke êku malî wê hebe perî wê hebe ji wî herkes wîsanê meşhûr e dibe ağa
Gola dibin babet emriya rasa gola rasa ağam goçuma golaj birçin amir. Gola te goşu birin çekin abdana ki gola ağa perem tine tişem tine. Lagu maçap ke zere te tine xey. İca eko hebe jütire ki herkesi heye cinari viyeji fakiri ay jetine. Bra haya me cinari me hebe. Bra haya me ve meydaş fakir hebe em desi babın cebka xo. Herkes gori xo. Özellikle me nizam bu em bepırsin. Em muhtari gunda bepırsin. Em muhtari mahalle bepırsin. Em gece muhtar bu kodi de mahalle da ki fakire. Ki şiva uytine, nani uytine, nikara çeke. Neyse eydi hat em sebiyara cilt ki bikrim bırak kefan vere. Em sor ki bikrim bırak kefan vere. Yahut emin ki gıdaya bisinin em bişefifin deyin berdere mali fakir em dere wan kavak hatin em jur bidin ali. Bera em zambin xuda zambe. Em nekir reklam. Em de WhatsApp'da da Facebook'da nabijin hey valla men hakka tişda falan kes kilo ki goşt da falan kes yani. Henek insan henek kilo ki goşt den mala ki penci ab resim dikşinin ve penci resmi bisrayı WhatsApp'da davajin. Demek ki eko abke demek ki inancayı bu kadar kime yani. Kafa inancama bu kadar hebe em bikin ara khu Rabbi alemeda. İca hani de ben ya emre insan çıkarsa emre insan kotuna doya iroya sibeye do çu sibe ne malum me bikije ne gijni iroya disa persine zat ki mezin kotu emre insan ve gavak ko amtedane. A emrim anaye. Hakka sal emir ki çu baş ve harabe ev çu anaye. İca em ve fırsatı şura hoşik bibinin belki ve ma Ramazan inşallah Teala Xuda Teala ibadeti me kabul ke Xuda Teala duayı me kabul bike ve Xuda Teala belki me inşallah Teala affu ke bida hatırı ayet Resulü aleyhissalatu vesselam. وانتبه من الخير وخشيدا وانتمام أمانتي خدامن